الزول في اللوان نوطونا ميلوث ويس 119 نكريتي كان تسكين هاد المسلاي غاف اللي حالا إذا يلا الشريف من لالا سلوى يقفون ان جي اسكان سكيت فغد يوث نتصغروث نتواش ولتيس ناين ديكلاراسيون عندك كان سوغد سناك بوه ذكور سنجيل ذبوه المنقاص فرانسيس إن صنعت دولار متساول غير ثمستلان على سوليداريتي وكنانيليا غير ثما نوس الواي نقوى جاس كاشيف ملال يوكني أذمنا تبورلين أدناوي غير مسلتكي أكذا كمال لماري ماينر الزول في لك كمال أزول الرشيد أزول كان تتولى. كيف الدنيا كمال تجيوث نتصغروث نتواش ولت نشريف ملال يدي فغن أسا أي ناس نار لاندي سنة نتمنوين تزار 29 إبريل تشوف غاديك كي تصغر تاكين على ديكلاراسيون كان دالا تسوغد هناك بلي أثان تسمن شريف ملال دوني كلان ديال اللي حالا هاتو غنتدو 17 نوسان سكوس مي كذا اسند ذاكين لازينس لا غير دو لا فان لا شكي ادناوي ذا مسلان كذا كيسقسيو ام زوارو ذا شد يلا كي تنقذ في من زاويين ذاك تصغروا كي ما سمعتي دينا في فرنسيست pourriez-vous nous souligner les points importants contenus dans la déclaration de la famille de Sherif Millet. رشيد جوستمون لا ديكلاراسيون نديو سان صغور ثواشولت نشرف ملال اني تهضرون اني جوستمون ils ont exprimé la situation préoccupante خاطر plus de 15 jours déjà مي شريف ملال et lancé sa grève de faim اني دنان باللي صحاص دونك ماشي تني لان تجرز لا معناه سور ان بلان مورال وين لان ديتيرميني خاطر يزرى باللي وين لان تطلم دونك ماشي وين نيلان يبغى ادي يسمح في الحقيس خاطر إزرا باللي il a été jugé, ni arrêté, ni emprisonné par rapport à sa fonction de président de la GSK. Donc c'est parce que tout simplement il a un rôle يكشم زمرسناني التيران يلعب النار اني يعذاون تمازيغ يعذاون تمناط تقبايليث وذاك النيلان ضوار ناس يوكن الصوتنا نيلا الحالة نيلا ثورا خاطر ذوين نيلان يساد يكفاد أذم نيلهان خاطر ذوين النغن يوكن جاسكا استغال سوذم دي كلوب ايدونتيتير ميتورا وياك نيلان يديوسان زراين داش يديوسان ابري وياك نيلان خدمن tout à fait le contraire. Donc, dans la déclaration de la famille de Shrif Mellal, donc, كاين كيدني هضرنا في l'état de santé, هضرنا في sa détermination, هضرنا داغنت باللي قارناك l'inertie du système, même du système de manière générale, ou principalement, bien sûr, du système judiciaire, ni il n'essaie pas d'accélérer, à خاطر plus de 15 mois en détention provisoire. Il a fallu déjà de frais et en même temps, ça, de la défense, Cherif Mennad, démontrer qu'il n'y a pas de preuves, euh, pas de preuves concrètes comme ça par rapport aux accusations. دونك أين عنان ثلوث بارابور على جوستيس دونك شريف ملال لا فامي جوستمون à travers les avocats خدمنا شو زمري خدمنا mais ils n'ont pas réussi vraiment à le libérer parce que نزرع ثموراني la non démocratique ولا شمول زرع باللي malheureusement la justice n'est pas indépendante. Il y a des calculs politiciens, malheureusement, derrière. Donc, ندغنت باللي صوتنا زمرني l'état d'esprit ملال ند وين لان il refuse de céder et تقنع باللي il est innocent ذي اللعبة أسخذ من أخاطر des accusations اللي شدنت soi-disant à ses affaires aux transactions خاطر إلا يتوث l'étranger donc soi-disant d'après la défense ça me dit
il y a de faux documents qui circulaient, on va dire, sur Internet. Et sa défense l'a démontré qu'il n'y a pas de preuves concrètes parce qu'il y a de la falsification. Mais malheureusement, كمان تسرحن دونك قرناس مازال عاد نكمل نكمل لونكيت سكو ملال ريفوز اخاطر يفهم باللي وهي ذاكني ماشي il veut pas rendre justice mais il voulait il se considère comme étant un otage donc sa famille en même temps il remercie وإذا كان لان السوتيان ملال وإذا كان كراوي كي لان يدي وين فوذ يغرس وإذا كيدي يعاونن وإذا كان تسوتنيون دونك il en quelque sorte, il leur lance un remerciement et une reconnaissance par rapport à ce qu'ils ont. Donc, c'est pour ça que à la fin de la déclaration de la famille de Sherif Mellal, تمنى justement à ce qu'il y ait de la solidarité, à ce qu'il y ait اللي يزمر يخدم يخدم il le remercie par rapport à ça ونند باللي أدنى غن أمنتث أمد لا فاميس أمد شريف الملال أمد لا فاميس وكن que la vérité va triompher. Voilà, Rachid, sous méthode Dioussen, dans cette déclaration de la famille de Sherif Milad. اسكسيو سينا كمال لو يفنظر دا الشوث يزن شريف ملال اللي بغا غادي يشكاع سو سندد لازاكي إنس نورمالمون زبط دينا فرانسيس quel est le message que Chef Milal a voulu nous transmettre à travers cette grève de la faim? Alors, ce qui est clair, déjà, il traduit un message, on peut dire, d'injustice. Ça veut dire, يسحوس نطيزرا باللي il n'est pas dans le faux, خيرو اللي خديم دير légal, et تحقر ملي تحقر يون il n'a pas les moyens de lutter, étant donné qu'il aurait la voie, on va dire, traditionnelle, normale, à travers les avocats, etc. Mais la justice indépendante, c'est plus des procès politiques lorsqu'il s'agit des personnalités qui occupaient des postes qui ont qui représentaient quelque chose de symbolique. En même temps, c'est presque des postes politiques. Et d'ailleurs, Winnie remplacer le on peut de la tête de la GSK, c'est quelqu'un qui fait de la politique, il tourne des ministres de Bouteflika, etc. Donc, ce qui prouve que GSK n'est pas un club simple, n'est pas un club comme les autres. GSK, c'est un club identitaire et c'est pour ça que il y a toujours une gestion politique de la part du régime. Et la preuve, la nouvelle direction actuelle démontre que GSK, le régime en place, voulait qu'il soit, on peut dire, un Médilid, c'est une filiale, on veut dire, du régime en place à travers, bien sûr, une entreprise étatique. Donc, زعما هاد البلاصه من نوبغان زران مهودي الداوين زران داشو التيموغلييس دونك دي سدون جي اس كا امشات تبغان selon leur orientation. En même temps, dans la chute des familles, on se dire l'acte de grève, des familles, on me dit justement, c'est le dernier recours. C'est un acte pacifique contre soi, mais jamais contre les autres. Parce que le risque, il est juste pour Mellal, parce il joue avec, on va dire, avec son corps. C'est-à-dire, le corps essaye d'يقمن خاطر يستخدم كلش النيلان دايناس يقمز داين يساكريفي الكوريس يوكن d'alerter un, bon, bien sûr, dénoncer l'injustice, d'alerter l'opinion publique, Bli, parce qu'il n'y a pas de soutien, il n'y a personne qui est derrière moi pour me soutenir, et bien, Kimi donne le Coréo à sacrifier pour pouvoir faire aboutir ma cause juste. C'est pour cela, justement, il a, bien sûr, la balle principale, elle est dans le camp bien sûr, du régime. Il a une responsabilité énorme de ce qui va se passer par rapport aux conséquences de la grève. Parce que la grève de faim,
شحال يلان مدانا خم لا غريف دفا روحنا الميدان المثل زار لي كونسيكونس دو كما دين فخار وي ميم au niveau international il y a pas mal de personnes روح l'ancien des grèves de faim année jusqu'à ils ont perdu la vie et en même temps il peut y avoir des séquelles donc c'est sur un plan de santé ماشي الحاجه نلعب il y a d'énormes risques c'est pour ça que la mobilisation s'impose يوكل ملل يسقد يفق الحبس au plus tôt possible parce que c'est une injustice خاطر خاطر مثل الحالة ماشي il peut être jugé tout en étant libre ماشي obligé alors où est la présomption d'innocence كاين je suis en train de faire des enquêtes mais العبد tu peux faire des enquêtes en même temps العبد il peut être libre donc la grève de la faim, c'est une protestation, bien sûr, pacifique. Certes, c'est un acte irrationnel parce que là, il y a des conséquences dramatiques qui pourraient être engendrées. نزرع عند بلي سمثاء dans les démocraties, il y a moins de gens qui recourent à la grève de faim à خاطر la justice est indépendante. Donc, il y a moins de risques de créer des situations d'injustice. Donc, ce qu'il y a lieu donc de dire aussi, c'est qu'il y a une citation d'une professeure de sciences politiques donc, Neddinan Bli, quand on n'a ni relais, ni soutien, ni expertise, ni groupe avec soi, il reste le corps. ساعة مليح أشود المعنى دونك راش ميدي الصوت يون أكخ ملا غريف دو لا فان يسحو سيماني سي لا وحدس et c'est pour ça que les supporters d'Arant, la balle est dans leur camp. Nikni, en tant que supporter de GSK, ou Dewara Ansoussem, Akhatar Mellal. S'il est en prison, mais je sais pas ce que Garnas Mellal. Parce que Mellal, il est à la tête de GSK. Il était entouré, quand même, il a essayé de rétablir, on peut dire, la fonction de GSK, son rôle dans la société, dans la région. Et même GSK, il a une dimension nord-africaine, à travers, on peut dire, son caractère identitaire, parce que GSK, c'est un club identitaire. Et mais الحكم ماشي داين يبغى اش يجونزي ليدونتيتي دونك رشيد سوما تاع شوز الدينار والدواره انسوسم في تلوث الملال بيان سور اوسي كرويت كي لان ديتنو نيلانج الحبس pour leur opinion هذاك والدوره التقبليون خاطر ماشي كروين ديوسان يسعى تيكتي مخالف ويني لانق الحكم يسعى ذبوز يسعى لالان ادي خدم الحقار il doit être combattu هكا رشيد سمتا اشود مريد الدنيا يعني في الميساج الملال c'est un petit peu de dire par rapport à la professeure des sciences politiques la politologue شتنا ملال يوفاد ديمانيس ذين الكوري دي قيمن comme moyen de lutte هكا الرشيد ده شو ده المعنى ده المعنى نيزن مثلا ملال دون سون سيل دينونس لا جوستيس ويقرا كذا غنط ذين الكوريو ذين يمانيو اي دوفيغ ذلال يوكن هاد الصوتو إذن يويدك نتاعنا تمثال اما يويدك يحكمن اما يويدك اللي كيسعى البوفار جوديسيال اما ذا غنط او ميم طون لوبينيون بوبليك et notamment les vrais supporters de GSK وإذا كان من GSK identitaire أخاطر ملال ما يلاقي الحبس سي باسكو il a défendu GSK identitaire هكا شي وين ملال الحبس تنمية كمال تنكوش الصين ويس كان نجانو كنخدم قال لي كلتا ويفان عندنا ذا شو ثني المذن يزمد نسوفا سي ثقة وثكين إن الشريف من الهال أنا عندنا ذا وليك غاف من كراف إن كراف نتكثيوين تسرثيث إقلانا كثورا ذي الحبس الجزائر مزمع ديال الناس فرانسيس كيلز enseignements tirés de l'action de Mellal, Chef Mellal et les détenus politiques d'opinion et politiques qui croupissent dans les géants du régime algérien. الرشيد هزوراء
أقراني mois d'avril presque cette année qu'on a célébré le printemps berbère printemps amazigh فينا ندوين أمنوغ نتلويث combat pacifique. La Kabylie est d'essence démocratique, laïque, pacifique, principalement depuis justement 80 خاطر كيف التمسير يوكل بلي امنو يزمر عاد الصوت ستلويث. لا كابيلي ماشي تيني قبل الحقر نورمالمون الراشدين الحقر ما الى لا كابيلي فغند يوكل افيك دي مارش باسيفيك اي تور لا كابيلي تدوث تفاغث دينونسيو. لا كيستيون ثورا كي سبوز ايغور لا كابيلي فوخر منو غاداك أخطر tout simplement ثلاث سرتيت نسجل. Il y a eu une politique de terreur qui s'est installée dernièrement qui empêche l'entreprise de toute action pacifique pour dénoncer les injustices. Ça ne veut pas dire ثورة ما ولاش la Kabylie les marches pacifiques pour revendiquer, pour dénoncer l'injustice. Ça veut dire que la population est d'accord. C'est tout simplement, ils sont dans la résistance, on va dire résistance passive. C'est-à-dire, ils accumulent et il est là, il observe, mais il arrivera un jour, certainement, il va s'exprimer. Donc, l'absence bien sûr, de justice indépendante dans des régimes non démocratiques comme l'Algérie, malheureusement, jusqu'à recourir à la grève de faim. يوكل الدينين باللي نتحقر ذاني صعيغ ذا اللي وكنا تستخدمه pour dénoncer ça et en même temps pour l'opinion publique, que ce soit national ou international. Euh, et donc, on peut dire la justice midili entre les mains du pouvoir exécutif, malheureusement, أتشطنت les injustices. غردا تنكي donc GSK bien sûr Tinilan Bran enfin même si dans le passé aussi GSK a été aussi entre les mains du régime, hein. Il y a eu des manipulations à un certain moment à travers certains dirigeants. Donc le GSK, malheureusement, on veut, on peut dire, lui changer son identité. Comme la Kabylie, on veut lui changer l'identité à travers à travers l'implantation ou le travail qui se fait sur le terrain par rapport à l'endoctrinement à travers l'idéologie arabo-islamiste. Pour arracher de revenir, parce qu'on ne doit pas oublier justement les autres détenus, mais chez les détenus à cause de la GSK, oui, كنت ندغنت شاطن أم كاميراني سعيد اللي تغط نايت سيد اللي توت في السيما. Kina personnellement, je connais dans notre région, c'est plus il est dans l'approche culturaliste parce que c'est un poète, tout ça, Gharnas Morad Chaban, il est de notre région, c'est quelqu'un que je connais, il est, donc je vois, Amchanis Machig al donc s'il y a un message à lancer à ce régime, et surtout principalement ما لا مازال عند ثمورثنا تسعى إمدانا يسعى لا كولتور داتا خاطر مالا نشملانكا وهي دي قارك نسعى عذاون ليترونجي هضر ميدان فامي موبيليزيم إمدانا كلانتيريور مالا وذاك لانتيريور نحس بلي تحقرهم بار لور ايتا. Donc c'est pour ça que le message est lancé au véritable détenteur du pouvoir يشري ملاقي من شري مدنن شري مضبرن لان دون ليستيون دو ليتا سعانا اونكور لا كولتور ديتا يلاق ادعاوذن اجري الشارطة نسن اد سوفغن شروي ذيك اللانق الحبس نيت في السبان تكتي وين نسن الى قد فغن امكان نسن يثمتي دون لا سوسيتي pour encadrer la société. La société sans élite, c'est une société qui est morte. Mais là, la terreur.
tu pousses toute l'élite qui était à l'étranger غير اللي كاين ثمور هاد السوسمن امشي بغيت تبنوا الثمور تبنوا لا سوسيتي بلا ليليت ça n'existe pas ça veut dire quoi ça veut dire c'est une question de temps le peuple va s'exprimer par la violence parce que l'élite son rôle c'est quoi c'est de traduire les aspirations du peuple et de les traduire pacifiquement ils sont des relais entre les gouvernants et les gouvernés mais ما تكس l'élite tu assumes la politique de la terreur un jour l'expression ne peut être que violente. C'est pour ça que le message, il est principalement aux responsables, aux ملنسعق من عند qui sont la culture d'État, qu'il essaie de réagir avant qu'il soit trop tard. Voilà, Rachid, qu'est-ce qu'on pourrait dire أمشان وذاك نتنغن في توينسن ما تشيك الحبوسات ما تشيك les prisons mais ils sont dans la société pour l'encadrer pour élever le niveau de la société mais ماشي سوسجد سوسقناع c'est pas vaincre mais c'est convaincre لكن رشيد شو مديني غاني كوم كومبليزون ميساج par rapport à l'emprisonnement de Mlal Douayot mais surtout Mlal parce qu'il est en grève de faim il est en danger l'appel il est pour les vrais supporters GSK ودي وراء انسوسم اخاطر ملال يكشم في السبان GSK ماشي في شرايطهم تنميرتا كمال كينو ستجران كرونيك ثكين كريتي كان وطن ويس 119 نبوي غافوس ندن لاز شريف من لالا سلوى فورن جي اس كان لحونا كان غنواسيس ويس 17 السكين ثوا شوتيس سوف غدي وثن صغاروث السكين 29 ديفري عندها سناك ذو لقرار دي تيلين غيني منقار تمس تلان على سوليداريتي وكني أذمنا وسلواي أن جي اس كارونز ضغويا أكمل ضغا ونغمس مغناس كمال الدين فخار كيكيرني كالزغم يموت مي سند انا لاز دي الحبس الجزائر كذا عني بودا مسلاي يفكت مغني ناس كمال امباري غافين نحبس انت ثيوين تسرتيت إقلنا كان ذي الحبس ماذا نكوني سي ثمنا كيف دينا كمال ماري السندن لازن على جانب الأفراد تسوي تشمع ذي تبغى وقت جذوث qui ne sont pas démocratiques هي نكوني ثغرنا غم ثغرنا نيميو غير وان ميلو دعيبود كمال عبد السلام كسولن شيف ملالي وكنا ذي حبس السند ذاك لازو اللي تسوي يشمع او نساغا ما ذي حبس شكو كي دينا كمال من شكات قيم السوات كي كان يعني بنسا ثقرا نوطو نكير كريتيكا نكير كمال ما يسال مليل لسنتان نظام يدرس او دينا اختمات ذي تلويت